INP Mizo channel subscriber tele mun tina tanga ngai thatu zong te inzain chibai kan bu ka cheu voin hi July ni somni le panni zirtop ni ania dama in theu kan bai seya tuntum chu khovel sarkar lianten Ralthuam lama man lak dan ansum man dan rak thak tak te kan ngai thau lenga ti chuan Russia le Ukraine inkar te Pinensi Pelosi zin tura engtiangin nge China in ril ruan nei ti te kan soi kai bok don nia amasa in arms export lama khovel din mun kan clear masa thuak anga Ralthuam khalna tangin engza chiange India in sumamu ti te po kan soi bok don nia sang ni le som pasari kumatanga kum sang ni le som ni le pakhat chunga khovel Ralthuam khal chuak nem berte chu United States, Russia, France, China, Germany, Italy, United Kingdom le South Korea te ania khovel arms export zinga 37% zet hi United States chan pual ni in France le Germany hi anron sang chho reta Russia le China ero niam laman panani a khomol pui anga soi chuan tunlai hian Middle East ramten Ralthuam an lalut na sa hle ni in Stockholm International Peace Research Institute SIPRI chuan atarlang United States in Ralthuam a khal zong zinga za somli le pasari zet hi Middle East aluta adang za somni le pali zet hi Saudi Arabia in achang bokani tundin muna hian United States hian ramsom kuale paruka Ralthuam supply thinani COVID-19 le West sanction te wangin China arms export atlaniama Russian Ralthuam leitu te US in ketsa dan anga sanction zel wangin Russia po hi aniam chakhle bok soitu angin France arms export hi athang na sa chhovio maya 44% zetin ma ansona India in France company Dassault siam Rafale jet aleite po kha rilru herengela thanglo ziazang turan nilawang Germany hi 21% in defense export akai sang boka Israel South Korea ero ma son ve tho ma se huhang an la nei lem lova an ma son na soi thamani lo Ralthuam khal chhuah lam kan buai pui don chuan tu tenge Ralthuam lei du ram ti te po hi kan riat masak apoi mo don ne na langa Middle East hi buai na ram ania kumsa ni le som paruka tang khan Ralthuam lama Intlansiakna hi anasa maya kumsa ni le som panga palam ayen 25% zetin arms import lam an buai pui na satoni Middle East hi Muslim ram firfiak pol tamna ania sarkar tinin hel pol te hi in mongzom pui an nei deu vekani Saudi Arabia hi Ralthuam Intlansiakna lama ain mang na satoa arms import hi 61% zetin apunga Egypt hi chu 136% zetin arms import hi atina satoni Middle East ramzinga Ralthuam lak lu lama be pui thak na saber chu Qatar hinia tunaya arms import pun na hi 361% lai ani ngeya azat hum chuangin an percent hi pung tinani Asia le Oceania khomol puin Ralthuam an lak lu hi khovel pum data tangin 42% ani Asia ramzinga hian India Australia China, South Korea le Pakistan ten Ralthuam an leina saber. Russia le China hian Africa rama Ralthuam an thonlut na samaya. Tunma devatang khan international level rampani te arms export hi atlaniam retani. Russia Ralthuam leina saber. India hian Russia Ralthuam leithin hi 53% zetin atitlem ta a. Hei hian na satakin Russian arms export ati niam phani tunlaya Russian arms export hi 20% zetin an niam der toni United States hian Russia le China ma khuati chiat sak hi
atum veran maya US in atum ang rengin an che cheve ta zel bok ani ber hi Fela arms export lian pangana China hi 7.8% in Atlantiam ve mek boka Pakistan Bangladesh le Algeria ten Chinese products hi an leina samaya amaro chu Pakistan sipai te po hian China thil siam that lo zia soituran nga ve ta hle maya China hian san lam ayin niam lam apan zel arin om India po hi a om mai big lova Ralthuam tam tak lei ve thin bok ma se export lama soiturat la cham big chuang lo Ministry of Defense MOD in Tunlai data tarlan atanga alandanin kum sang ni le som ni le pakhata tanga sang ni le som ni le pani chunga Indian defense export pun na hi 55% zeta thing chho vea tun ma a cheng sang khat lo thin kha tuna chuan cheng sang khat le zanga le somnga lai a hlo theita ti na ngani chu India in Ralthuam rampona thon chuate zinga za somsari zet hi private company te siam ni in Ralthuam khalna atanga India in sumalak lu hi kumsang ni le som ni le pakhat le som ni le pani chung khan crore sing khat le sang thum zet atling chho ve ni Minister of State for Defense Ajay Bhadan March tha a Parliament House a soidanin March ni som ni le pakhat thlenga Indian defense export lutna hi crore rupees sing khat le sang khat le zaruk le pasari ani chumi nu ni som nu loka Indian defense export chu crore rupees sang khat le zathum le som ko le pasari in apun bel le ngal boka tuna chuan India in kum khat chunga Ralthuam khalna tanga sumalak lu hi vaibel che sing khat le sang thum atling veta der mai kumsa ni le som ni le pahnia tanga som ni le pathum chunga Mizoram budget hi crore sing khat le sangli velania heta tang hian India arms export lutna din mun hi country chian thei arin ome India in Ralthuam hal chhuah langsar zinga Philippines in BrahMos cruise missile battery pahni crore rupees sang ni le zasari le som saria aleikha atela ton din muna hian Ralthuam lian export ala omri lovani India sarkar chuan kumsang ni le som ni le panga a khichuan defense export in crore rupees sing thum le sanga akai thei abeisaya made in India hi chak taka kalpui ani mekani kumsang ni le som pasari atanga sang ni le som ni le pakhat chunga global arms export a India din munchu 0.2% lekania kumsang ni le som ni le pakhat atanga som ni le pani chung hian claimin asan ve hret abeisai oma India in Ralthuam alak lu le a hal chhuah hi ala in mil lo hle maya defense export lama hian tanla ka langai hle ti achiang ani ti chuan Vladimir Putin a video book hi hansoi le taila Russian President Vladimir Putin a hrisel na book hi soitura om le thina ni mithen khatin Putin a hrisel na hi soichiam tura omlo antia mase Putin a video ngei han mu le hi chuan a hrisel na hi thuthang om ange hian adik lo deuh chuani ti turin a om le thina ni July ni som pakua Iran rama azin tum Merabat airport a thlona atanga chukha akal thlei thei mi lova har satna nei ti achiang hle a video kan muang hian dam that zan lo na ane nge yani inti vm ake lam ringot nilovin akut dinglam ada dan te po kha Putin style ani satlia lova natna nei ni in mitam takinan nga yani journalist Ragib Soilu chuan Putin a video hi Twitter a posa thil diklo chu om nge yani ti na ziak Putin a hrisel na chungchang hi soyatam to a kan channel atang ringot po hian kim changzo ka kan soito kha blood kan sarane tite a ek po ram dangan kalsan ngai meulo tite ani nukha mase US Central Intelligence Agency CIA chuan Putin a hrisel na chungchang hi an comment ve a Putin a hrisel lo thu engma fiana omlo antia
CIA Director William Burns chuan BBC interviewa Putin hi arhisel ma ni hi atifiam thuani kumsang ni le som ni le pahnia khovel ta na harsat na siam tu berania thito maizok se o tia du thulo sam tok po kan om nge yang lo lungai vak su kumsom ruk le pakua amang meka kumsom po president to lovang tia chianga adam lai ni amang zo ve trip to ni ti chuan Russia le Ukraine lam inkar chanchin kanan soi chun zom bokange Black Sea lama sumdon na kalpui dan tura Ukraine le Russia ten inrem lailok na an nei don nia soyani kan riat angin Ukraine invasion hian an chevel baka Africa lama ramret heite eile barang hong na sa em maya hemi chungcha nga hian Black Sea tuipui kaltlanga huit thon chhuah dan tur thua Ukraine le Russia te chuan inrem na an nei thei don nia soyani a inrem na chuan Africa le khovel ram ranga eile bara harsatna asut kian deuh beiseyani Ukraine le Russia te hi khovela thlai thar tamram abikin huit thar chuana ram ania mani Turkey presidential office thu chua inrem na siam tura beisei chu atu tema in anlati hlo tling lo na chungin nizan lam khan Ukraine president chuan Black Sea longchol na te chu honle thuayani beisei zongin thua soya miteril ruwa harsatna sutkian beisei na asiam sakani engtiang takin nge ram ni ruai tu te hian inrem na an siam don ti chu ala soivek theilova hemi chungchang ngai tu puitur ni om takin UN Secretary General Antonio Guterres po Turkey lama athang mek nia soyani Turkey President Tayyip Erdogan soidan chuan ram ni ruai tu te hian zirtop ni hian inrem na an siam thei abeisei om nuclear war a chualo nan Ukraine war ti to pangai July ni somni le pakhat nimin khan Belarusian President Alexander Lukashenko chuan AFP interviewa nuclear war a chhuah maya hlau thon thua soya indo na ti to pangai khothlang Ukraine le Russia ten inrem na an siamangai tatak zetani indo na hi ti to photila kan kalzel dan ture ro hi chu kan ngai to chhozelanga indo reng hi thalova kan indo reng chuan nuclear war kan thleng mai don ani ati Belarus ram hi Russia in aram anghiala Ukraine be nana Ralthuam da na mun puyani a Lukashenko po Putin uite kan ti fo khani mase hetia inrem na aron soi moi ve tatlat mai hi apu Vladimir Putin hian inka haipuana du to wang ni na ngai thei boke achan chu inrem na kong dapa inbiak na zong a hlo cham to a food export chungchanga inrem na om thei ma se indo na top hun tur hi chu tu man an thelova heti lai hian Russia hian indo na top sanadu ve ta deu te poni mai thei apu Putin rem ti na lovin engma soyarin omlova chu wangin hetia Belarus president atong chuak ta hlol mai hi Russia rilru ani arin omani mani ni lai ni khan Ukraine first lady poin US parliament member te ma thua soi vele a ani po hian anpa thu soi du dan ba thil dang reng a soi theilo wani ber anram run tu Russia sipai te an no kir le thuai theinan Ralthuam atan pui le zual turin ange nani Ukraine rama an fanau te tan rel ruha taka ommek nu zong te ai o a thu soyani thu a soi boka apasal President Zelensky khachuan online mangin parliament member te ma thu soi mai thina first lady yero hichu ama nge inlanin rorel tu te ma thu soyani Olena Zelenska chuan tun ma Russian invasion ma anram no pangte hlim taka an om thin lai thalak tele video te lek chuakin chung zinga pakhat rel ru chak lo deuh le natna tur mek kumlimi no pangte Lisa Dimitrieva anuin wheelchair a chuan tir lai hlim taka an om dun lai video a en tir hloma chutianga hlim taka an om dun nu darkar tam po liam ma in Russian invasion awangin anu chuan a boral santani ti asoya
nu le pa zong hian an fa te hi tui takini mudon nia ti ang chi tong kam tha an du vek nge yang thona bom thak thom te le rocket kap thom te om to lu na khovela chen kan du a chu mani tang ma kan sia luat wanga ni mayem atia a soizel na chuan Russian invasion February ni somni le palia tang khan rang takin mun hi ma ko om ve nga la chumi nuwa kan mi le sa te nen om dun le in hun kan mang chowani president nupuin ralthuam leina adil ti hi thil danglam tak thil om ang lo tak ani mai thei ma se hei hi tuna kan mamo berchoni siani atibok soifawang khan Ukraine hian sum fai ai ma in ralthuam tha an mamo na hi asang jok fe maya Ukraine first lady thu soi hi do tani lo tok mai rocket awanga wheelchair chuang mek te nu te an thina ang chi hi om to lo se kan du em maya Ukraine mi puiten kan tor mek hlau na le chiat na hi atop theinan min tan pui kham ro atimol mot mayani US lower house palai Nancy Pelosi zintur China ina du lo thu asoi vele taboke Russian invasion nuwa insum don ton nakal zela China chuan hlau engemaw chu anei ngei maya kan hmathla August thla khian tun ma a Ramhuai Pitar kan lo ti mai thin pi Pelosi chu Taiwan rama azin dona hetia Taiwan visiting program anan duang le hi China chuan ngai theilo hle ni Chinese Foreign Department thu soi thei chiong li chian chuan US le Taiwan in kara in po ton na relationship hi a engzong poni se kan du lo hrim ti in July ni som pakua a press conference anneya asoi to a US lower house roi tu ni mek Nancy Pelosi hi Taiwan ramazin ani chuan chu China in Taiwan hi aram anga a en na le China le US in thutluk na an lo siam to dan chi thum kha akal tina niang chuba ka China ram sovereignty hi nasatakina khoi poi thei boka China le US in kara in po ton na lo om thin kha tun ma ain ati chele zual don bokani tin hetianga thilan tivel hi Taiwan separatist te diglo taka fui porna mai mayani atibok Financial Times ina soidan chuan Nancy Pelosi le a hote hian Taiwan ba ka Indonesia Japan Malaysia le Singapore te an tlo bokanga America in Indo-Pacific lama en kol na mun pui Hawaii an tlo bokang hetianga program an duang le tamai hi US le China in kara diplomacy mga in biak na an nei nuwa US in China a chawna lian tak angin China chuan an ngai don ni in China media te chuan an soi hlom pi Pelosi hi April thalam khan zin chhuah alo tum to a COVID alo kai ve wangin a thul le ta zoka chumi tumpo chuan Taiwan lama azin tur chu China chuan an du lo thu an lo sei to bok ole khati zong kha tun tuma international news le politics lam kanan ti chhuah the chuni a ngai khatu zong te in chunga kan lo me